Ovo je meditacija koja ti pomaže da napraviš prostor kada se bes i frustracija nakupe. Smesti se onako kako ti sada prija. Ne moraš sedeti savršeno, potrebno je samo da ti bude dovoljno udobno. Udahni kroz nos, izdahni na usta, malo duže. Izdah može biti jači. Ako ti prija, slobodno možeš ispustiti neki zvuk. Bilo šta što će telu pomoći da se malo rastereti. I uradi to još nekoliko puta u svom ritmu. I sljedeći put, kada izdahneš, zatvori oči. Na trenutak samo obrati pažnju na senzaciju u telu. Bilo da je ljutnja ili frustracija ili samo napetost. Ne moraš ništa da imenuješ, objašnjavaš sebi. Samo primeti gde se trenutno nalazi u telu. Jedan od najčešćih uzroka ponovljenog besa i nakupljene frustracije jeste zapravo to ponavljanje i to pričanje u glavi iznova i iznova onoga što se već desilo. Tako da danas biramo malo drugačiji put i samo puštamo sve te priče da slobodno prođu. Ne vezujemo se za njih, već pravimo malu distancu. Dok primećuješ tu senzaciju u telu, možeš primetiti i to da ti postojiš i izvan nje. Da je ta emocija nešto što ti osjećaš, a ne nešto što ti jesi. I sada nežno prebaci pažnju na svoj kontakt sa podlogom na kojoj si. Osjeti kako ti stopala dodiruju pod ili podlogu na kojoj si. Osjeti taj oslonac. Primeti kako ti stoje ramena i dozvoli im da se malo opuste. Vidi da li se možda javlja napetost u licu, pogotovo na čelu ili obrvama. I probaj samo malo da ih opustiš. I sada samo diši. Verovatno će se pojavljivati misli o tome šta se dogodilo, ko je kriv, ko nije. Ali ovaj put možeš izabrati da se ne vezuješ za te priče. Samo ih pusti da prolaze. I pažnju uvek vraćaj na svoje disanje i na osjećaj oslonca u telu. Sve ove emocije, koje možda nisu toliko prijatne, jesu zapravo samo deo ljudskog iskustva i one često služe da nam poruče nešto. Dovoljno je samo da ih primetiš i da se ne nastaviš na priče koje stalno govori. I samo se vrati na tog disanja i probaj da svakim svojim izdahom otpuštaš sve što je nagomilano. I dok dišeš, možeš dozvoliti sebi jedan trenutak radoznalosti. Jer se često ispod osjećaja besa i frustracije krije možda neko drugo osjećanje. Osjećanje da nas je neko povredio. Možda jednostavno
umor, tuga, razočaranje ili bilo šta drugo. Daj sebi samo nekoliko trenutaka da prepoznaš da li je nešto iza. Možda se ne pojavi ništa i to je skroz ok. Možda je samo bes. Ti počni polako da vraćaš pažnju u svoje telo. Počni malo da ga pomeraš. Oslušni zvuke svoje sredine. Udahni jednom duboko. Izdahni i otvori oči. I ne zaboravi da je ljutnja samo kao talas koji prolazi kroz tebe, a ti si mirna obala koja prima i pušta. Do sljedećeg slušanja.